Selamat datang di Kota Pariaman. Terima kasih telah menggunakan layanan kereta api Cibinong. Selamat datang di Kota Pariaman. Terima kasih telah menggunakan layanan kereta api Cibinong. Tabui nandi Subarang, uci badan no di Sungai Rotan. Kodun sana pai karana Minang, janganlah lupa singgah ke Pariaman. Kodun sana pai karana Minang, janganlah lupa singgah ke Pariaman. Hari ini kita lagi di Pantai Gandoria, tepatnya di Kubu AL. Ayo ke sini ya. Enjoy in Pariaman. Tangan salalawan jola pekoci, lama rasonyo tak talupokan. Salalawan jola pekoci, lama rasonyo tak talupokan. Pariaman makin tak celak, pemandangan alamnya sabana rancak. Bulan Muharram tabui dihoyak, baduyun umay sasak basasak. Pada buah ombak Pantai Gandoria, isya anginnya tanamkan pikiran. Ciun yang rancak, ci ajonnya gagah, budinya elok jadi tauladan. Ciun yang rancak, ci ajonnya gagah. Di sini di Kota Pariaman yang namanya tumpeng gulai tunjang paling enak. Pariaman makin tak celak, pemandangan alamnya sabana rancak. Bulan Muharram tabui dihoyak, baduyun. Halo, kita lagi di Kabupaten Pariaman. Pariaman makin tak celak, pemandangan alamnya sabana rancak. Ondeh dun sana, marilah singgah ke Pariaman. Pariaman makin tak celak, pemandangan alamnya sabana rancak. Ondeh dun sana, marilah singgah ke Pariaman. Tabui nandi Subarang, uci badan no di Sungai Rotan. Kodun sana pai karana Minang, janganlah lupa singgah ke Pariaman. Kodun sana pai karana Minang, janganlah lupa singgah ke Pariaman. Kok berjalan berbuah bati, kok melenggang berbuah tangan. Salalawak nan jola pekoci, lama rasonyo tak talupokan. Salalawak nan jola pekoci, lama rasonyo Jangan lupa ke angka dulu ya. Pariaman makin tak celak, pemandangan alamnya sabana rancak.
baduyun umay sasa basasa. Good food. Really good food. Friendly local people. Kita menuju ke ujung. Pada buah ombak pantai Gandoria, isya anginnya tanangkan pikiran. Si unyang rancak, si ajonyo gagah, budinyo elok jadi tauladan. Si unyang rancak, si ajonyo gagah, budinyo elok jadi tauladan. Pariaman makin tak jelas, pemandangan alamnya sabana rancak. Bulan Muharram tabui dihoyak, baduyun umay sasa basasa. Pariaman makin tak jelas, pemandangan alamnya sabana rancak. Onde hedun sana, marilah singgah ke Pariaman. Jangan lupa datang ke kota Pariaman karena wisata pesisirnya luar biasa keren dan luh banget pokoknya. Mulai dari Pulau Angso 2, terus apa lagi Pak? Pulau Kesiak, Pulau Ujuang, Pulau Bandung, kemudian bisa kita diving, snorkeling, fishing, swimming, dan semuanya bisa kita lakukan di Pokoknya bawah lautnya tuh juara banget guys. Datang ke kota Pariaman ya. Sip.